vaaki va hlundzukile. Vatswari na vadyondzi va lava leswaku mudyondzisi loyi a khumbekaka eka ku susumeta mudyondzisi wa muntima a hlongoriwa entirhweni. Maphorisa va le ku lavisiseni ka nandzu wa ku mbetela ehenhla ka muehleketeleriwa. Mutswari loyi n'wana wa yena a nga vona mhangu leyi u vula leswaku n'wana wa yena u vavisekile emoyeni. Mutswari wa mudyondzi wa 14 wa malembe loyi a nga biwa hi mudyondzisi etlilasini u vula leswaku n'wana wa yena u le ku tshunguriweni. It's really traumatizing for my child. He is traumatized and he is also not well, as he had previously been involved in an accident whereby he had his head. So him having to fall like that also it does not sit well with me. Bandzawulo ya dyondzo eFree State va sole swinene mhangu leyi. We condemn this incident in the strongest possible term. We don't agree with it, and we are happy that the SGP and the school have taken a decision to immediately suspend this teacher.